Kardom piniada babirta long pen nile sami rani timungpi. Tangti piniada babirta ang ton pen arzuikta. Mahamaya constituency kaparlo basa teplong virwar lapen jungthung anparta bampatra hawaralong Karbianglong Autonomous Council lunsing teron pen chihum ridamsi kidamtang kilikapura hot kache chakte kangateng pen PNRD lapen SOPD scheme pen panong piponsi sayamo kiklem ponja phan long e kisompona birta nilituma phirang ke pen birta nang pari. Matizong Niphai Kresi Arni Mahamaya constituency kaparlo Kajesora Basa Teplong Lapen Bang Pathar Japi Haza Long Community Hall along e Sompon Lapen Jungtung ME School along Open Stage Lapen Slab Karwar Virwar Pungajia along KCS Hall Matikola LP School along Boundary Wall Penchenglok Mahamaya Angkang Arong Tinalong RCC Ringwell Karbianglong Autonomous Council lunsing teron ardeng pen long e kisong pangcheng pongsi saya mo kiklem pangcheng pong lapen bang pathar polling station along pen kilik apora hot kiklem kedam kat peduk dun abang phi son mili tisupia phan cycle home lunsing teron ardeng pen pipajir pong long e kisoma long dong mukak municipal board chairman Prahalat Timung VDC chairman Rajesh Teron Penchenglok penang an kithe kidinga tom chetang dunsi RDP dun wis pilo tapi pini dak mahamai homosti bangke nilitum nang cihumri pini dak VDC chairman do mondol committee do town committee chairman Penchenglok kadto we commissioner atum do kasida kisi nilitum nang cihumri bangela lo ningkarong ani kedam tang election ahut nili along campaign lam kachak itulah ringwell arong tin pola so ringwell pi poni pola so lam jaga teng ben pini bang kala dang long ege sompon program ni deng pon lo la pena parata me non education department ben pini la dak leto to hard feeling la pen boundary wall la som ta si konane so sangha da long kita me PNRD department ben itulah kedeng pon la so scheme mo hata long ege sompon itu ta so program ni kedeng pon kasi pini hirjume nang kidun Muhammad Rada Phanta nilihin metaning samping lo tapi pini la so program long talang itong kadto ko bilang cedun nang dun lap mondol committee Penchenglok la town committee VDC team doan tanang dun lap lapen along din sita niltum local committee nang Chinghong Pondo kasi ini ngang sambut lah mana bang jelang project apa mana bang jelang scheme kimi mane nilila arong tin along offering palam do mati kasi pini keceng pon silo dake keceng erong long hoi tu korbat ini panani isi asal sini tu claim pon chola kasi laninkan phong bong lage kecik jaga teng panini tu claim pon ko long kon bang long esompon long sopun pini ke ne ke long proxy bak la son do lo kasi ne ke inkoi budi ring lanon action plan ke duri pontang la bang ke PNRD lo la pende isi bang la lo ini tu masih Dr. Tuleram lo hangsar kadu we sabista masih MSC di mana hang lap sepulo la MSC Development Fund itu 1 crore la so 1 crore bangke ini litum la ada ke long isompon lo la so 1 crore awak order tanil fan nang lu du nelo la se pini mondol committee town committee VDC chairman matheng no handover fikang lo la so teng sialang litum distribute kuri po contractor komo masih paklem jima la pen nili along tinda chuniri kang mangala lo kama bang misen nang ji no hok aja da kam da scheme nang le sita claim paminai po bangke chuniri tekang jadi la 31 local committee da board committee do la sialong tin polling session nota hala so di competition ya first second third lakisi 75 lapen 50,000 lapen first konama polling session hala highest adim lo bangke 20 lakh sa scheme bang pipon ikulada ngalidung teglong lo basa teplong lo hala da lakh cap community hall lapen lakh cap bangke mondir Nizang Karbianglong Kheroni Holy Land Higher Secondary School along pre-Christmas katalon abirta nangle. Pre-Christmas katalon pon along at PPKN pon the coming of John's King Bible angdeng prepo Dam Zakaria angkung pi sirkep lapen angkung so sirkep. Magkilulong karjong pinakarjulong asan piplang tapo nitum na hayala makang chir karjulong nakaplang tira po an susinang panin
kiro kapang tu thek jile nang here jume pidunon po itum la bangso program ki cheng pen mu ki chura long an se thame po soi tang na sa talang long bi pin pen po nang me na kang thir phan kiro kapang thir long ver jile nang ka here jume pidunon po asila bangso program long nang ka chitong don perat ma phan an se thame po nang here jume pithapo ki thana bang pho bang ke phan se thame po nang here jume pidunon po nang kar jong kang thir pen ki than long asana here jume pithapo kar ju tu ma bang ina no se thame po nang kar jong kang thir ada kar jong pirapo kar ju nak ni pitlang thapo asila bangso program ki cheng pen ki jura long an se thame nang chi do don po pasing thelo bangso program pancing chi phang stami nang inut peramen kang thir ada panchi chordom long amen Labang suaje mekalong speaker kachupapon Anando Milik lapen Nobo Kumar Basumotari Holy Land Higher Secondary School Principal Utong Timong lapen pinangan students atum setong dosi pre Christmas aja make mission pen pachunpon Pationg তেওঁলোকৰ নিয়মত কোনো ব্যক্তিয়ে অন্য বেলেগ ধৰ্ম ল'ব নোৱাৰে এই গতিকে তেওঁলোকে এই খ্ৰীষ্টান হৈ যোৱা মানুহ বিচাৰ কৰিছে এটা ডাঙৰ পথাৰত তেওঁলোকক মাজত থৈ কিনি rong tarbong along গোটেই Holy Line গাৰো সমাজে তেওঁলোকক Higher বিচাৰ Secondary along কৰিছে pini pre Christmas সেই katalon pon along যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিছে Kaching সেই kachetong ব্যক্তি বিয়া কৰা মানুহ আছিলে kacho phai speaker তেওঁৰ এটা press media পৰিয়াল আছিলে lapen kaching room তেওঁৰ এটা সন্তান আৰু এটা ছোৱালী আছিলে তেওঁলোকে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিৰোধ হৈ আহিছে কিয় তোমালোকে যীশুক গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইটো আমাৰ নিয়মৰ বিৰোধ হয় বুলি কৈ কিনি খং উঠিছে এই গতিকে তেওঁলোকক এটা ডাঙৰ পথাৰত তেওঁলোকক গোটেই সমাজে তেওঁলোকক বিচাৰ কৰিছে নিন্দা কৰিছে তোমালোকে যিটো কাম কৰিছে এইটো বেয়া কাম কৰিছে তোমালোকে সেই কাম কৰাটো অপৰাধ তোমালোকে আগত যেনেকুৱা আছিলে এই সংসাৰিক নিয়মত আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব নহ'লে তোমালোকে সেই ঠাইত থাকিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে নক্সেঙে সেই মিছনাৰীৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা ডাঙৰ কাহিনী শুনি পাইছিলে কিবা এটা ভাল বস্তু পাইছিলে যে তেওঁ ইমান মানুহে বিচাৰ কৰিলেও অকলে যে যীশুখ্ৰীষ্টক মই বিশ্বাস কৰিম বুলি তেওঁ নিৰ্ণয় এই সময়ত তেওঁলোকৰ মুখিয়াল যি আছিলে এই গাৰো সমাজৰ মুখিয়ালে গাৰো সমাজৰ মুখিয়ালে এই গাৰো ব্যক্তি যিজনে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছিলে তেওঁ এই খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱা ব্যক্তিৰ নামটো নক্সেং আছিলে দেই নক্সেং Januari December tadi niয়মটো উলংঘন কৰিছা ikora po labangso prangke Christian atum mate Jisu aphan ke proya dhorom tuman ke isi chingrum ra pet pen Christmas katalon pon ji aphan lapuson kapet pon lake school along stami lapen JCC John Christian atum tami mate monduri hot rock ke Lasi pinis tami labangso ajisu Kristo amhan ke thek alam kachini dakjia phan labangso ajisu lake muni atom phan kanghon lapen kera kapijok ji laparta ningkang sam Dewan muni atom ningkang sam kelong ji phan muni atom ningkang sam labangso ningkang sam lake baibela teng pen plut along ningkang sam long labangso alam kachini ji phansi lapuson Christmas ke kroipot lasi perthia dang labangso Christmas laki tarigin ko rapo Kristo lage na tumar jek lage damlo lasi labangso aprang nilitum labangso Christmas ponlo lasi nili ate ke ong ba ke ding penal tum apang phan dam de depo lasi lansi nili lamthi nali tum phan phan ponsi nili kajo be phan ta rada phan kelang atum phan anta পত্নী লাগে না তোমার প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমাক লাগে বুলি কৈছে নক্সেঙে কি কৈছে মোক যীশুহে লাগে বুলি কৈছে Hanjang Langso Sport Association Pathuak Lamalong Matizong Niphai Krihini Arni Surihini Ra Inkora Hini Anikana Farman Second Superlative T20 Cricket Championship Angdung Kiti Messen Pen Kapichunpon Angdung Kiti Kapathu Panamaya Long Alhi Sarpo Aman Pen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin
Manpeng alhia Manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Phapangjang alhia Manpen Kasa Dun Meipu Jiwan Chandra Pathak Lapen Kithe Kidinga Tom Chetong Dun Si Mealong RDP Dun Second Superlative T20 Championship Angdung Kitika Pathupon Lake Dimapur CC Lapen Bukazan CC Atumang Bongsi Chepate Ponlo Dimapur CC Atom target 112 Lapen 5 wicket Lapen Bukazan CC Atom Kapathu ke thek mojora jok 115 Lapen 18 hour pen Chepahai Ponlo Keremate Ranatuma Phan Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Ardeng Pensi Nong E Pajerton Lapen ki hayate Rangatuma Phan Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Ardeng Pensi Nong E Pajerpon Tang tipini ada babirta bangila ponsi kang toniklom kadu kaveta domitakmi kurwangtu